Kani-kadai Dushan Meghalaya ban ipedang subhai pi baro syakatup kubom tak janmit. Shoban paj ki kubor ki babdia ini pechwai kimat bakongsan. Empat rai kaseng UDP ban yakun ha ke election GHADC ong ban yakun marway lada rai ban aireng ha kani ke election. Dawa ke HYC da ke jing toket CBI ha ke bayadai bat ke jing syaksiat ha mukro. Ong ba ke jing slam ban aya ke jing bishar hok ke tak jori ki bahayeng bahasiam jong kilanon. Maham ting ke JSU bat FKJGP ban om pelong lang kinya hadin ke jing yakin at halah pangam. Syak kentok ke sarkar Meghalaya bom le AA haki kaput. Bat on pen kenmau ke North East Tribal Council yu Amit Shah halor ke jing pen slam ban pen kelai ke kernet bahan rio. Mentang ini pashwash ki kubon na ke jela. Presiden kaseng UDP uba Ahmed Bakling doa ula ong ba kaseng kampat rai ARUM ha ke bayadai bat ke jinga shim benta ha ke election sya ke Garo Hills Autonomous District Council lani GHADC ha ke bala taru ya ke komiti ke bekirpang ban bishar beniak lada long ne em ke babiang ban aireng ha ke ne ke election ula pensyairu bala da kaseng ke rai ban yakun kan yakun marway ya ke rai ke bakat do an sa shim hadin ba ke komiti kalawan ra ya ke kaipod jangka. Kabadi bakal Hills Autonomous District Council election kabagi patip ya ka tarik makanya nggak serta minta bu ya ka tarik dan mereka proses nak bentuk preparation ya ka election kala ya cakap ki note yang ka parti ha Garo Hills ki kilas dang ya ka ban singkat kemudian ban pet ya kabadi bakal jemput lamin ya singkat apa ada election. Kaseng hinyo trap youth council lang bau Presiden Jongka uba Roy Kupar Sindreb. Kala dawa ba ka sarkar kareban sedang no da ka jing tokit da ka kenhun tokit Central Bureau of Investigation lani CBI. Ha ka bayadai bat ka jing dia syaksiat ha mukro haus nam ajar poar. Ha ka bakat tu kat ningut kibriu kilayap. Uba Sindra mulo ong bawat hadin laisnem. Kampat don setia kenu ke jing tip ke basyai halor kibriu kibadai ban kit klik halor kani ke jing ja ke basngausi. Ulo ong syuru ba ka jing tokit ke bala penslam palat por bat ba ka bom syam la pendep setia kala pelong ki bahayeng bahasiam jong ki lanot bat ye ki pai ba bandu jing kermen na ke ban yo ya kenu ke jing bisyar hok. Mentala lai tili kisnem gila ayat kat kum gejing krem jong ki noilam jong kasnong mukur jong ka doba snong mukro ilai I lamba kila pat kubor ha katu kasngi ya ka pelong itu gejing yalang ban kan mau burom ngi I bakata ka gejing tokit wa lengba ka CBI ru kamshim lapoi hei kat kum gejing itu ka jong ki ngi yo jing tep ba ka CBI hakini gila tili kisnem jong ka jia lenti na do bala IT haka ban pelong ya gejing tokit halor kani gejing ja Kim Shim la Shim serious yang kini rekam Kim Shim la tokit kumbade men tokit bahadu kini kapon Kim Shim la I ya kata ka chat sheet la ni ya kajing pengat kendon an ya kita gi break benon kiti ha kini kajing penyap dusman di kini kido isnam ke jongi tega seng nasu kum ke seng nasu penram jor nengkong ya ka sarkar la jong ka sarkar Meghalaya ka bom shim kya ya kini rekam habaidai ba kajing yap no jong kini gi break bi gi nong shong shnong jong jela Meghalaya. Udkot ke kenhun menteri ubadiru MLA Kamairang uba Ahmed Bakling do ula banjur halor ke jingdon kam ha ke ban penteri kam ha ke rukam ke basyai kedar ya ki skim MLA ha ke ba updang sing baharu ya kinu ke jing toket yo kidon kinu ke jing pendon kam bakla ya ki ha ba jubab ya ke jing ya tainya ke balami ha ke ni ka daw jong ka jing dawa ya ke hok man yo jing tip lani ke RTI da menteri rang ba ke jela ha ke bayadai bat ki skim MLA ha ki constituency ba mi khmat kiliang persya ula ong bakat ba omdon weiru MLA uba bianglut na dong syadong kajing pelet jingmut kadai banlong halor kajing pentri kam hok bat ban pentikna ba kajing mentoi ki poi shi ki pai ba leng ba ki dor bar snong bat ki we Ang la ka jong semua jong kita ki baya kret jong kita ki baya penpau la jong ki kam dei ngihi na kalian jong personally na do pasdang ka jing ya lenti ko MLA jong ka konsulsi ngaju penting kena ba
la kumu ngide ban pentikna ba si 4% mo na ka bede ba kejing penon kam ke skim ke de ban long hok but de ban ni hok saki saki nong yo ya kiskim bede hok ni kiskim tenre ha kejing tre ki kampat ba pin la ban biang kalong tangkung ni la bandon ang ni hang tai we are jing bak la tambak kim dei ban dei bade ha ka ba pin don ya ka jing tu ya ka ba pin bam klok la ni ba pin sin no ya ka benta jong kilo Kidukot Jong Kaseng Jaintia Students Union, but ka Federation of Khasi Jaintia Garo People. Kilaya kendo yo jail superintendent uba Waik India. Hadiin bakila yo jingtep balaingut kibriyo nakajait benriyo penar. Kibala syak keno bakila don ketiha ka jingya kulmar halapangap. Haka khandai tarik urisau. Kinsya IT no shiki pulit Assam. West Karbi Anglong. Layo jingtep ru ba ka jing Bishar West Jaintia District Session Court. Kala kentat ya jing kerpat ban pinkin riak yakini. Kaseng JSU bat kaseng FKJGP klay kentok jur persya ke Sarkar Meghalaya bakam syim lale AA hasilinter ke kapo jong jela Meghalaya bat Assam. Hakaba kala maham persya ya ke jing pelong lang kenya bat jing syim kabu ya ke jing long jing man. Inaliang yung Jaintia Student Union na chimkia ini the one chini district jail. Wadi chem wala you superintendents sarkan dia jing ito organi ka jingjia tenaliang yung sarle upai ya gani ka jail kilem yo jing tip ri gini bahag mombi ku i ni bahag ni chong haga court order te yo jing tip chu ile wato wa hadin ka jing yo yang iu jing fight yang ina do sedang yo wa ka ba po la pangap tenaliang yung gikarbi debu gitu kendon wato hadin udah ka ba la pangap to yo ba kita accuse Biyu le dapat canggih kemu hechnong dapat canggih kemu asisten hechnong yang galap pengap dan liang yang i le dapat canggih you defend win bahag tu jing dia to mob case tem to you sup identify we to culprit wa embenta hak tu case uja hapo la pengap Ukle barem ka KHEDC ubadeiru unong yalam kaliang persya uba Tito Starwell Khan. Ula pentip baki Tribal Autonomous Council jong kathain syatay lamingi kin sapa ya ka jingpen ken mau syu menteri katanat kampo yeng jong kari. U Amit Shah halor ki jingpen kala ya ka khenet ka bahan riau lane ka 6 schedule ka bala sateng las lambha katkum ka Constitutional Amendment Bill ka bashis pa arposan jong usnam arajar kat khandai. Dak bapen pau ya kajing sengau do jing kermen halor kajing pen slam ban pendap ya ki kular ki bala shisnam ai menta uba khan ula ong ba kajing bom ya shaprang jong ki kam kala pen kuslai jing mot shibon baru ni ki tribals ni dan kaju ke common issue dan ki common problem kam tam ha bede bagi influx i kadon kani kajing snow jong baru ki tribal ki dan pada is bangi ni nama bangi ni kilit pai te kamu kadon kajing snow ba ngila ban syak thambor no dan ni syak ban exploit no hakili ki way pat ki jet ban ki babun ke population ban ni tena tak ada kadon kam ha yang ni ban yo kajing edan no apa kala bandai nak 6 schedule kala bandai nak ILP dan ni nak ki way pat ki mechanism ki ban wadra ya ki tribal people dan ni indigenous tribe bakin long secure ya kajing akan ad ke balani Islam hapadeng uling do jong karat meliam ki khon ki hajar jong o bat ki menteri jong ka hima meliam ha ke baya dei bat kale niam le rukam tinrai hayau do lade ban penbet ha kajing alang ke balalong hindin ke singi ha office usim hamau khar baro alyang mamla kilaya menjur ba ya kale niam le rukam menta usnam on sa pendap da uling do karat meliam bat ki khon ki hajar jong o Kam haswa labu banle ya kale niam le rukam haka khat pratrik unai wing Henry lapen kenria no shwa da ka KHEDC hadien bami ki kenrom ki kenram ya kane kale niam kentang on sa pelong no haka sautrik no pra kale niam le rukam kan sedang nam mau naren lum shlong bat on sa pen kot pat hayodo sai ki bạch báo nên ki khôn ki hajar trong ka raj meliam hima meliam te na do menta kasmi hai na kaliang jini hadin menghadap pensyong ya ka jingalang te na kaliang jogini ki menteri sampur kharmikur dikila ai kata ka jing munculang kata ka jingnya penbek ba kani ka kam kan poino isa ka jingnya baha
cakap cingnya suatu cuma lang. Kami ni berbagai nampan inhap hai berpunyai berpilih kumbalabu laseng di kita kilang suaman. Kasenjuk All Meghalaya Primary School Teachers Association kelaya snok tilang bat kajing ki persyak hakari barok kawai bala pelong da keseng All India Primary Teachers Federation tha jantar mantar New Delhi. Haka arpa sautrik unai wien. Kani kajing ki jongki ka persyak jor ya karai jong ka ying bishar ke bahak kli do jong kari haka shitarik unai lur ha kebala ong ba barok kinohikai school primary ki day ban pas ya ka examen teachers eligibility test hapo asnem. Palat ya kasan pau hajar ngut kinong hikai skul na kelengari India kila shimenta. Kiba kentup ru ya shispa ngut na po jela Meghalaya kiba mi kemat ya katan Khasi jantia bat garo. Uba Esron Marwen ubadai Presiden Kaseng Kinong Sho Do Kejela ka Meghalaya Bacha Association ulapan pau ya kejing kuslai jingmut jong u halor ki jing keno baki kali kit masi ki syak pendik hari boy district. Uba Marwen ulo ong ba kaseng kala late ru ban ya kendu bat USP ke Ribhoy Vivekanand Singh Rathor. Hadin baki kali jongki ki syak pen pai kelabun sien ki pulit. Ula ong bu SP ula kular ba on pen wit show yaki hendrai ula batak pat yaki bakin pentep shiki pulit haka no kapor baki kali jongki kimi neki yau dia masih kenang ba on la ban talisi ringkat haka no kapor ke badan kam. Ei ke pangisyam makini ki penai ki pelak dep. Kalong ke pesusi batang arteli teli bio ki bagi nong dok ki anong. Hari ki babun hi ki dei be tang mensim kabu kumnu ban khaisha Bangladesh. Badi kanirung naik ka jing tho mardor CDC bangin panjing pensai halor kini badi kai ke pangilap in ai ka jing tho CDC ru badak no bakin weng no ikani ke registration jongki bad kin sis mardor ya kini ru ki jaka de ya kini ki masi namar ni i ba hajaka ban long ke jing ruku nom ta kini nong do andre mentangi i bakalong pentan ke jing tim ini. Kaseng Kenthe Unitarian Union North Eastern India mentasngi kala penlong ya ka program ai jing tep halor ban penduk no ya ki kam thombor persya ki Kenthe bat ki khlong ki khana ha State Convention Center Shillong. U Principal Secretary Usampath Kumar ulaya ro ya kane jing thmuda ka ba ong ba ka dei ka sinjam ka ba kongsan ha ka ban ai min siem bat pen khlan ya ka imlang ka salang. Ula pen paru ya ka jing don kam ban pin nang ban pen tip ya ki Kenthe bat ki khlong khana shapang ka bam ka di ka bataymet ha ka juk kapor I President Jong Kaseng imar ki pasa ilapan skambyang ya ka rai Jong Kaseng bantau ya ka imlang ka salang ka bakam shngai bat ka bakam yo jingtem arsha. Small few words actually I really have come to the end. Ka Meghalaya State Commission for Women da kabaya trelang bat ki bor penya district Jong West Giant Hills mentagasngi kilas dang ya ka jing yalap ban persya ya ki kam thombor ki Kenthe kani ka deiru ka jing sedang jong ka jing yalap ka bakhan rios ngi lenter persya ki kam thombor ki Kenthe bala thau da ka pang pedeng ya teli ban penkot no ya ki kam thombor digital persya ya barok ki Kenthe bat ki khana Kenthe. Haba ai jingkran hagasngi sedang isyong kno jong ka State Women's Commission ikong yamon CM ilapan pau ya ka jingdon kam ban pendon kam da ka jingkit kle ya ki rinsan social media ban kyan na ka ban kta ya ka longrin yang jong ki Kenthe bat kiwe. Tentu ia je berkhidmat batong ni nong di baadakan markani ke teknologi ni melak ban pet jo ni melak ban pet ketika ya ke jong ni minta ke juk jong ni minta ni penangkam Nrei di ban penangkam dari kom betul penangkam ke tari ni la ban penangkam ke bha dari ke basniu na ka dau long di basyampang yet but banyak ha ya kita ki kendon berkhidmat but finlat ni ke jingma. Ka District Disaster Management Authority East Giant Hills mentakasngi kala penlong ya ka jing ai jing hikai halor ka block incident response team ha ka block wapung bat lum shnong ringkat kinong trei ki bor pulit penlip ding bat kinong yalam ka than
Isong kenor ka DDMA ikong dona kharkongor lapan pau ya ka jingdon kam jong ka rukom banle ha ka badon kinu-kinu ki jingja ki basnieu da ka babanjor ya ka jing hikai bat ka jing penkre ha ki por jong kinu-kinu ki jing wanlen shop ki bor mariang u havildar u ba person duni ula pen I ki boy a jing arab ningkong kat ba u h lamri na ki pulit pelebding kilat rembai ula a jing hikai ban yada na ka ding bat kilat jing yada ha ka por badon ki jingja bakirki mentangin pa shiki kubon na katan siya tayo lamang Kedorbar telang jong kaying dorbar tauan ke jela Assam kelas dang hapdeng jing persyak jur halor ke jing yap jong ukaitor ubah paunam uzubin gark bat ki jing kendang ya ki beriu ki basak bi an ki jaka sorkar kinong yalam kaliang persyak kila dawa ban pensangit shipor ki kam ki jam kaying dorbar ban yakren halor ke jing yap jong gark ha ke baningkong lakhang lat na kadau bakadang don hapok ti ka an bat ba omla ban yakren halor kani kamat Henry Lapediang banyakren hadin ba menteri rang ba ka jela u Himanta Biswa Sarma ulah tuklar no dalade ha ka ba ulah ong ba ka sarkar kala shimkia bha halor kani ulampang kaying dorbar u Biswajit dai mariru ulah sya ya ki kam ki jam ki bakirke bakenya chakman bat ulah maham ru ki dkhot kaying dorbar na ka ban kren ye kinu ki ktien ki bala ban kta ya ki jing token Katamasa Arunachal Rang Mahotsav Kabalai Kalasdang Hadike Convention Center Hanong Ba Itanagar Hagas Nginingkong Kabaderu Kasngi Sedang Jong Katamasa Kabakat Sans Ngilenter Bat Kabahe Tamru Hakatan Shatay Lamingi Hakani Katamasa Kindon Laipo R Teli ki program ki baper ki program ajing hikai bagi jing ruajing tem bat ki wei na kinong shimenta ki bana ki shipau teli kiri kani ka festival ka thumu ban pelongi ka jela Arunachal Pradesh kum ka pedeng jong ka jing Assam lem ya ka riti dostor bat ki kam theater Menteri rang ba ke jela upe makhandu la pli perda ya kani ka tamasa ha ka ba ulo ong ba kani ka tamasa ka don ya ka benta ban penyasno tilang ki pa riulum ki ba per jong ka jela uting shop u Adil Hussein u badai unong ketin sim jong kani ka tamasa ulay shimenta lang ha kani ka sngi Itanagar, surrounded by the mountains of fresh air. Especially important is for those of us who just came from Delhi. Mentangin pas ki kubo nakri Menteri Rambak Duk Jongkari Narendra Modi minta kasngi ulah kentiu ya ka lama dharma dwaja hakliar jongka ram jamdbhumi temple ha Ayodhya Uttar Pradesh kani kadai ka dak baladap bantei ya ka temple bat ka jing sedang jong ka juk ka bathamai jong ka jingetli jongkari habakren ha kani kasngi Menteri Rambak ulong ba kani ka lama kadai ka dak jong ka jing khi imbyang jong ka imlang ka salang kari India ulong ba kani ka lama ka bakentang kan longkum ka dak ka bashai ba ka jing shisha ha ka bakadu kan job ya ka thok ka syukur Deva avasagamaniha bhadarang karne bhi shreyama deva bhadaram pasye maksha virjajataraha sthirairangai stushtovadgosastano virviyase mahi deva hitan jadayu विकसित भारत बनाने के लिए भी समाज की इसी सामूहिक शक्ति की आवश्यकता है मुझे बहुत खुशी है कि राम मंदिर का दिव्य प्रांगण भारत के सामूहिक सामर्थ्य की भी चेतना स्थली बन रहा है यहां सप्त मंदिर बने हैं यहां माता शबरी का मंदिर बना है जो जनजातीय समाज के प्रेम भाव और आतिथ्य परंपरा की प्रतिमूर्ति है
Katanat pet sun beneng dari India lani ka Indian Meteorological Department kalau ong ba ulo de pay na kacing betay ulum meeting hari Ethiopia unsas dang manhen dari India syapang kari China menta ka janmet. U Director General ka IMD Umrutyun J Mohapatra ulo ong ba de pay ukta tang ya ka lek kawan jong kiding sun ban kta ru ya ka jinglong jingman ka sun beneng lani jong ka leer. Hagajuk kapor ka Air India kelapan sange Shwashipor ikiling sun jong ka kibaher hapok ka ribat syabar riru kumju kumkala jingada hadien bakatu ka ni teli kiling sun kilaher lingba kijaka kibala syakta hakajing betai ulum meeting Haley Gubi layo jing tip ru ba ulum meeting Haley Gubi ula betai hakasin ka beningkong hadien khat ar hajar snem hakasingi ublei por shiteng singi ارتعالي إساءة قمرة بأفر كل الأفدرة واردة متقنيو بزارة ये जो वोल्केनिक आस है इसका इम्पैक्ट सिर्फ अपर ट्रोपोस्फियर यानी 8.5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर हाइट तक जो एटमॉस्फेरिक लेयर होता है वहां देखने को मिल रहा है और इसका इम्पैक्ट यही होता है कि जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन है इसमें प्रभावित हो रहा है फ्लूम की वजह से। इसलिए भारत मौसम विज्ञान विभाग काल दोपहर से हमारा जो मुंबई कलकत्ता और दिल्ली में मेट्रोलॉजिकल वॉच ऑफिस है एविएशन पर्पज के लिए इनके जरिए सभी एयरपोर्ट्स को हम सिग्निफिकेंट मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फॉर वोल्केनिक आश जारी कर रहे हैं। रेगुलर अपडेट हो रहा है मगर इसका कोई इम्पैक्ट सरफेस लेवल पे और सरफेस एयर पे नहीं है, इसलिए वेदर के ऊपर या एयर क्वालिटी के ऊपर इसका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है। Mentangin pas ki kubon na keleng ke pertai. Kajing shlei hajan kanong ba Kuala Lumpur. Kala pelong ya ki brio ban patch nong no ha kesngi ba ar hadin ba uslap u bejur. Ula pen shlei ki surok ba ki yeng ki sem ha keleng ki jaka khap duriau ha Malaysia. Layo i baki dong shong shnong baki yat ling ba ka ka bala tap hadu kho siu kat baki kunhun ai jing yarap ki lakit de ki ling ki khlong ki khna bat yarap ro ki temen ki kro bat ki bajenjar ban yat ban yeng ki borsen shar kila ya tho ba palat khat pra hajar ngut ki brio ha keleng ki pratali ki jaka kila sha pen kenria jaka ha ka ba ka than chatei ka ba don mar khap bat uput usam kari Thailand kadai ka bala shakta jurbha. Ki start sayan China kilala banlap ya ka daw ha ka bayade bat ka jinglong ka bakla jong ka kendo bala shim na ubenai dakari China ling ba ka Chang'e 6 mission na ka benta ka bakam jingai jong ubenai kumbalong ka kendo na ka benta ka bakam jan kani ka kendo kani bha ha ka bala kloi ru ban lang teli ki start sayan kiloong ba kani ka jingya pher ka dei na ka daw ba ka jinglong jingman jong ubenai ka kham jubor bat kham juat ha kani ka benta ka bakam jingai ha ka ba ju hap bun sien ki kenja mau leni ki meteorite kini ki jinglap jingsyam kin yarap ha ka jingle hier kendo ha ubenai hadin habut bat ban teru iki jaka trekam ki bapura. Mentangin pas ki kubor ya lekai. Ka Eastern West Khasi Hills District Judo Association hine kasngi kalapan kut buram ya ilarika kharkilyang ibadang khat saus nam karta na kasnong nongdom ibala yo iban korea ka takmar nong hakalimpung ya lekai sub junior national judo championship araja aphosan hatelangana. Kaseng kala aya ka jing ito ka bakirpang ya uban syampang walang ubala mi khmat ya ka district da ka ba ong ba kane ka jing pen ko buram ka thmu ban ai men siem ya u bat ba unang pen tibet shushu ya ladi ya kane ka jing pen ko buram lapen long ha ummat tirot sing mission mairang ha ka balaya don lang u president kaseng u David L Nongbri u coach ka Sports Authority of India u Jonathan Lal Ring Sanga ka yeng ka sem jong ilarika bat ki khna ya le ka judo. Kong ai ke pakai sa berada dekat bat ni berproses bat may being masam support ya para kapal kapal kam bat
aku baru isa ngayat daga district balas support yang mereka bagi kerja bagi dan game ini support yang ini stand beragawai. Timen tapat ngini pe ya ka jinglong jingman ka sumneng hakkeleng ki benta jong gejala. Hatura kajing kriat kalong khatsan degree Celsius bat kajing shit kalong 8% degree Celsius kajing sngam ka hau mentak singi kalong riu puknai na kasispa. Haba pai pat chenong ba shilong kajing kriat kalong pra degree Celsius bat kajing shit kalong 8 degree Celsius kajing sngam ka hau mentak singi kalong san pau sau na kasispa. Kat bah juwai pat kajing kriat kalong kandai degree Celsius bat kajing shit kalong 8 degree Celsius kajing sngam ka hau mentak singi kalong san pau na kasispa. Kasoy meneng kan rang hatura shilong bat jawai. Shoban poi shu bekut jo katup kubon ini pe biang sa sisi ni kemat bakong san. Ompat rai kaseng UDP ban yakun haka election GHADC ong ban yakun marway lada rai ban aireng haka ni ka election. Dawa ke HYC da kajing toket CBI haka bayadei bat kajing syasiat hamukro. Ong bagajing slam ban aya kajing bishar hok ka takjur ki bahayeng bahasem jong kilanot. Maham tik ke JSU bat FKJGP ban om pelong langkinya hadin kajing akan at hala pangap. Syak kentok ke Sorka Meghalaya bom le AA hak hapun. Bat on pen kenmau ke North East Tribal Council Amit Shah halor kajing pen slam ban pen kelai ke Kernit bahan Rio. Tipalo katung ila poy syang bukot jokatup kubo jingi mata ka janmit hadu bengin dia syam yang mat pila syaik sengi kublai pi baro.